U Srbiji uskoro počinje proizvodnja dronova u saradnji sa izraelskom kompanijom Elbit. Za sada je potvrđeno da je reč o dronu LANIUS. Kakav je to dron? Namenjen konkretno likvidaciji osoba, ima namenu da se koristi i prilikom rešavanja tih talačkih situacija, ima eksploziv nekih 250 kg, ima čak i tu sposobnost da od grupe ljudi može da likvidira jednu osobu, da ovi ostali ne budu povređeni. Ovaj konkretno dron se upravlja putem nekoliko kanala, odnosno frekvencija, što otežava njegovo ometanje. Interesantno je ta upotreba veštačke inteligencije. Komandir koji rukovodi tom operacijom te jedinice može da zaključa, odnosno obeleži nekog čoveka, pa ga onda taj dron prati. Pored vojnog, postoji i snažan ekonomski interes koji će Srbiji doneti značajne koristi. Ono što je isto interesantno što je predsjednik države rekao, da je jedan od razloga uspostavljanja tog postrojenja, odnosno proizvodnje u Srbiji, mogućnost takođe i izvoza te konkretne letelice, kako je on rekao, citiram, zemljama koje ne mogu direktno da kupe nešto ili njega od Izraela.